Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam dan warahmatullahi Bapak wabarakatuh. dimanapun berada, kita akan belajar Iqra keempat, halaman 17. Silakan Bu Eli dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonirrajim. Shinnya tuh, Bismillah. jangan buru-buru. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Shin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam ahunhu Lam akhunhu auladuhum auladuhum wayan'ihi wa yan'ihi. tarhaquha Diulang. Wayan ihnya salah. Wayan wayan ihi kurang neken. wayan ihi Wayan ihi tarhaquha qataratun tarhaquha qataratun alimta alimta in asaituhu in asaituhu kana aliman kana aliman khabiran kana aliman khabiran min azabin ghaliz min azabin ghaliyaz. fa'au 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 jasam Jangan minhum fa'au jasa minhum fa'au jasam minhum fa'au jasa minhum sami'un alim sami'un alim. la yazalu bunyanuhum La yazalu bunyanuhum fama lahu min hadi fama lahu min hadin. Dibaca apa adanya dulu ya. oh ya la auda'u hilalakum La auda'u khilalakum wa ila tamuda ahahum wa ila samud akhahum min ilatin hin. ghaira Jangan min ilatin, min ilahin. Min iya ilahin, ilatin. nggak ada titiknya Ada min titiknya betul. ilahin ghairuhu Min ilahin goiruhu. Hin jangan him ya. Min ilahin goiruhu. oh, Diulang. min ilahin ghairuhu Jangan min ilahim, min ilahin, hin. Min hin ilahin. min ilahin ghairuhu Min ilahin goiruhu. Holau ila syayatinihim Khalau ila syayatinihim. wahum yanhauna anhu Wahum yanhauna anhu. wa yan'auna anhu Wa yan'auna anhu. Bagus lumayan nih. Ya. Ini huruf-huruf qalqalah. Ab, aj nih ya. ab, Huruf-huruf ab, qalqalah. ad, 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 Huruf-huruf ak, qalqalah ya.
Nih jam ketiga habis Bu Eli, ada yang mau silahkan ya. Kayaknya Nafsiah mundur, mungkin ada yang lain yang mau ganti silahkan. Karena jam keempatnya Bu Sutiani bisanya nanti habis jam 2 kalau nggak salah. Kalau habis Bu Eli kalau ada yang mau silahkan Lanjut ya. Ustaz. Yuk silakan, ini huruf-huruf apa lah. Ab Ab, wa ab go. wa Salah kok. abko, jangan wa abgo. Iya. Kayak kami ini Wa aja ab tadi malam. ko. Wa abko, Tub du. tubdu, Hasib tubdu, hasib tum hasibatum, az aj, yaz'alu yaj'alu, tujjauna tujzauna, wajhihi wajhihi. Kemudian yang bawah wajih. ad Ad, tadkhulu tadkhulu, qad tadkhulu. Mm-mm. tadkhulu Kemudian qadha qadha, wajadna wajadna, at atta, atta, ato at'amahum at'amahum, atamahum, atamahum, at'amahum at'amahum, layat go la yatgha, mat lahun mat, salah mat lau matla'un, mat laun matla'un, ak aq, aqlamin aqlamin, yaqra'u yaqra'u, muqtahimun muqtahimun. Kemudian ya ba'asaka, yab'asaka ya ba'asaka ajma'ina ajma'ina, panjang, oh iya panjang ajma'ina ajma'ina, yumdidakum yumdidkum, khalaqna khalaqna. Kemudian ajrun, ajrun, ayo, ajrun ghairu mamnun ajrun ghairu mamnun, ila yaumiyah ila yaumi yub, bukan yab. Loh, ila yaumi yub ila yaumi pendek. yub ila yaumi yub'asun Ila yaumi yub'atsun. fi zi fi zidiha hablu Fi jidha hablun. hablun fi zidiha hablun Pendek. Fi jidha hablun. fi zidiha hablun Pendek. fi
Fi jidiha hablun. Fi jidha hablun. Ala zalika lasyahidun. Ala dzalika lasyahidun. Kemudian Iya. yamshi. Yamshi ala batnihi. Yamshi ala batnihi. Hadza la syai'un uzabun. Hadza lasyai'un ujabun. Yaj'aluna asabi'ahum. Yaj'aluna asabi'ahum. Wa ja'ala fiha rawasiya. Wa ja'ala fiha rawasiya. Wa aqbala ba'duhum. Wa aqbala ba'duhum. Alam yaj'al kaidahum. Alam yaj'al kaidahum. Fawasatna bihi zam'an. Fawasatna bihi jam'an. Wala yahabbu uqbaha. Wala yakhafu uqbaha. Wa qad khalaqakum atwaron. Wa qad khalaqakum atwaran. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian bagus, banyak kemajuan nih. Mudah-mudahan yuk Alab. Hah? Alabat. Alabat. Orang ada titiknya. Alabat baik. Golabat. Golabat. Wa ma malakat. Wa ma malakat aimanuhum. Wa ma malakat aimanuhum. Wa ma malakat aimanuhum. Bismillahirrahmanirrahim. Golabat. Mudah kan Pak Ustadz sekarang bawahnya ya? Terus. It's. Ya. If. Misqala. Masna wa sulata. Masna wa sulasa, jangan watulasa, jangan T ya. Memang sa itu ini kesalahan sa tulis di Latin pakai T. Jadi matna watulata, jangan watulata. Masna S tapi cedal. Masna wa sulasa 2 dan 3. Masna wa sulata. Wasulata, jangan wasulata, wasulasa. Sa. Oh ya. Ini sa semua ya S. Tapi masna wa sulasa. Jangan wasulata tuh ya. Masna wa sulasa. Kemudian. Yuhsinuna. Huwa yuhyi wa yumitu. Huwa yuhyi wa yumitu. Ladahu. Bukan ini mah kha. Ladahu. Yahtafu absarahum. Yakhtafu absarahum. Bi'iznihi.
Idhum 'alaiha qu'udun. Qu'ud, jangan qa'ud, qu'ud mah paeh, qu'ud. Idhum 'alaih qu'udun, qu'ud. Qu'udun. Idh idhum 'alaiha qu'udun. Idhum 'alaiha qu'udun. Ar Ar ardu ardon. wa arsala 'alaihim thayran. Wa arsala 'alaihim tayran, jangan ditahan. Kalau dibaca apa adanya ya, kalau dihentikan baru tayro. Ayo baca lagi, wa arsala. Wa ar wa arsalna 'alaihim Wa arsalna, wa thayran. arsala, wa arsalna. Wa Wa arsala. arsala wa arsala 'alaihim thayran. Wa arsala 'alaihim tayran. Iz Il rizqan rizqan, jangan ditahan ya. Rizqan, rizqan kecuali kalau mau rizqan. dihentikan. Kalau dihentikan mad iwad, rizqo. Kalau dibaca apa adanya rizqon, jangan ditahan. Nanti setelah rizqon kan Rizqan. tergantung ketemu huruf apa. Kalau ketemu huruf idhar tetap irizqon. Kalau idgham Ya, jadi melebur. Yuk. ya, rizqan. Wa khalaqnakum azwajan. Wa khalaqnakum azwajan. Kemudian As as nasta'inu nasta'inu yuwaswisu fi suduri yuwaswisu fi suduri. Kemudian ini. Ash 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 ashtatan panjang ashtatan. alam nasroh laka Alam nashrah laka. as As yaslaunaha yaslaunaha. nasla naroha Tas. Tas atau bukan nas, eta titiknya 2. Kumaha ieu? nasla naroha Ronnya idhar. Ini nggak ngerti tajwid nih, harus belajar tajwid berarti. emang belum bisa Pak Ustadz. Oh, ya ini kalau ada Kata-kata itu ketemu tanwin. alif ya, izhar. Bukan ketemu alif, ketemu h. Alifnya mah setiap patah tain kan ada alifnya tuh. Setiap patah 2 ada alifnya. Ini tanwin ketemu h dibacanya jelas, hanya nggak dianggap. Tasla naron hamiyah ya. Naron. Ya. Nasla tasla naron hamiyatan. Tasla naron hamiyatan. Ada afan Adhafan. kaidahum tadlil. Kaidahum fi tadlilin. Dihentikan tadlil. Fi tadlilin. Ulang. Kaidahum fi tadlilin. Kaidahum fi tadlilin. Yazharu.
Yadharu. Yazharu. Ajlama alaihim qamu. Jangan adlama zo. Azlama alaihim qamu. Azlama Azlama alaihim. pendek. Azlama. Azlama alaihim qamu. Azlama alaihim qamu. Ag Al maghfiratun. maghfiratun. Layus minu Lanya wala. panjang. Aduh, layus deh. Layus. Ya. La layus minu wala. Nunya pendek. La yusminu wa la yughni. La yusminu wala yughni. La yusminu wa la yusminu wa la yughni. Af Af. afidatun. Afidatun. La ya'uduhu hibzuhuma. La ya'uduhu hifzuhuma. Kemudian yang bawah Ah ahlika ahlika wa ahdihim rauna. wa ahdihim ra'una. Panjang atuh. Wa ahdihim rauna. Wa ahdihim ra'una. Kemudian Al alqa alqa fa'alhamaha fazuraha. paju pada baik. Fazu Pujo. fazu Fa'alhamaha puju bukan paju atuh. salah. Fa'alhamaha fuzuraha. Ada ya. Fa'alhamaha fujuraha. Ha gede ayat diulang. Fa'alhamaha. Pendek. Fa'alhamaha fujuraha. Fa'alhamaha fuzuraha. Fa'alhamaha fujuraha. Ini panjang karena ada alif tuh. Ini panjang karena ada waw mati tuh. Ini panjang karena ada alif. Pasangannya fathah dengan alif, domah dengan waw mati, kasroh dengan ya mati. Itulah mad tobi'i. Jadi kalau belum ngerti mad badan susah juga. Kadang apal cangkem, kadang bisa baca, kadang nggak bisa baca. Ya perlahan ya nanti. Perlahan nanti diajarin tajwidnya nih. Kayak ini nih. Fal yadhaku tuh panjang ini doma dengan waw mati. Qoli ini kasroh dengan ya mati. Qolilan tuh lan. Kalau dihentikan qolila. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Dan panjangnya karena ada alif sama seperti matobi'i. Ya sabar aja lah insya Allah ya. Yang penting lancarkan dulu bacaan. Setelah lancar bacaan nanti diulang ikro 4-nya, diulang tajwidnya gitu. Ini jadi apa, ini kenapa, ini kenapa. Baru mantap. Nah, ada juga kalau sekarang diajarin tajwid bacanya belum bagus, belum bisa, bingung juga nanti ya. Pokoknya latihan baca dulu, hurufnya diulang-ulang, dibaca. Nah nanti saya jelaskan tajwidnya secara perlahan ya. Ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yadhaku qoli ya. Qoli.
Falyadhaku qalilan. Falyadhaku qalilan. Lannya gitu. Falyadhaku qalilan. Falyadhaku qalilan. Nah, nanti Bu Eli sudah mulai ini panjang yang di garis bawah itu ya. Karena ini ada domah dengan waw mati. Ini panjang karena kasroh dengan ya mati. Ini juga sama nih panjang ku kasih tuh ya panjang matobi itu. Wal yabku kasiron. Ronnya jangan ditahan. Wal yabku kasiran. Kasiran. Jangan ditahan. Kecuali dihentikan. Kalau dihentikan. Wal yabku kasiro. Nah, di sini ada aturannya. Ikro 4 dibaca apa adanya dulu. Ya, yuk. Wal yabku kasiron. Wal yabku kasiran. Huwa agna. Huwanya pendek. Ya. Huwa agna wa aqna. Huwa agna wa aqna. Kemudian. Hum ajlama wa atqa. Hum azlama. Hum azlama wa atqa. Kemudian. Wayak biduna aidi. Ya. Aidiyahum nggak ada yang panjang. Wayak biduna aidiyahum. Wayaqbidu kok sugro. Wayaqbiduna aidiyahum. Lin ya kalau lin nggak panjang. Wayaqbiduna aidiyahum. Kemudian Waman aufa bi ahdihi. hadada. Waman awfa bi ahdihi. Kemudian Lataj'alna. Astagfirullahaladzim ini kan Oh ya panjang Bu. panjang. Aduh lupa. La taj'alna fitnatan. P-nya pendek, fitnatan. Ya. La taj'alna fitnatan. La taj'alna fitnatan. Kemudian. Yasnuna sudurahum. Yasnuna sudurahum. Kemudian. Ijhum alaiha. Jangan ilzal. Orang Betawi itu ijhum tuh. Ilhum, zal. Idhum Jangan alaiha. juga antara rapuh dan ren keras. Ilhum. Lidahnya udah biasa Salah. Kalau id itu berarti dal. Kalau dal kan ide. Kalau sugro ide. Ini lidahnya kayak digigit dikit. Sa'lal. Idhum gitu ya Pak Ustadz. Ya, idhum. Idhum alaiha qu'udun. Idhum alaiha qu'udun. Kemudian. Faqad ablaghtukum. Faqad ablaghtukum. Wa min yaumi izin. Wa min khizyi yaumi idzin. Faqala li sahibihi. Faqala li sahibihi. Adghasu ahlamin.
Abghasu ahlamin. Astahlis huli nafsi. Astakhlis hulin nafsi. Kemudian wala tahzan. Wala tahzan alaihim. Wala tahzan alaihim. Wahfid Wakhfid. wah wahfid janaka Haka. wahfid janahaka. Wakhfid janahaka. Kemudian ini tak tak yuk. Tak 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 tah yang ain itu tak jadi oh tah ini tak kan ain. tak 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 touch. Ini touch. Ini kol-kolah tak tak tak. tak tak Yang ini tak 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 kulu takulu akma arba akramu akramu akwamu. akwamun Oh iya, akwamun. Rafatun rafatun la'nati la'nati rotun sakratun takharu taqharu ahtona. ahtona itu kan ada hamzah mati ditekan ahtona neken ah ah to kho jangan ah kho ah khair ya. ahtona Ahtona neken dengerin ah tokna ah neken dikit tona tokna tona tokna kemudian dihi ba'dihi lazik ladikra ladikra ruziqna ruziqana ini imtala'ti imtala'ti a'toina a'toina yuksiru suqyaha suqyaha mu'minun iya mu'minun kayak kesel mu'minun mu'tadin mu'tadin mukramun yaqra'u yaqra'u yu'tihi yu'tihi nikmati ni'mati bukmun umyun bagus iya yuk satu lagi nih panjang-panjang silahkan fal ya'ti timus
mustami'uhum. Falyati mustami'uhum. Huwa aghna. Pendek. Huwa agna. Huwa aghna wa aqna. Huwa agna wa aqna. Wa rafa'na laka dzikraka. Wa rafa'na laka dzikraka. Ahsani taqwimi. Ahsani taqwimin. Khosmani baga ba'duna. Khosmani bagha ba'duna. Khosmani baga ba'duna. Kemudian. Amhilhum Ruwaidan. Amhilhum rawaidan. Ruwaidan. Amhilhum ruwaidan. Amhilhum ruwaidan. Yatanaza'una fiha Kaksan. Kaksan. Ya. Yatanaza'una fiha ka'san. Yatanaza'una fiha ka'san. Yatanaza'una fiha ka'san. Kemudian Min a'malihim say'an. shin. Min a'malihim syai'an. Min a'malihim syai'an. Ya, kemudian. Naba'ahu ba'da hin. Naba'ahu ba'da hinin. La tahinu. La tahinu wa la tahzanu. La tahinu. La tahinu. La tahin. La tahinu. La tahinu wa la tahzanu. La tahinu wa la tahzanu. Ada yang ini hak kecil. La tahinu wa la tahzanu. Kemudian. La tahinu wa la tahzanu. Walanya panjang. Wala tahzanu. La tahinu wa La tahinu. La tahinu. La tahinu. La tahinu. La tahinu wa la tahzanu. La tahinu wa la tahzanu. Kemudian. Fa'asar nabihi. Nanya pendek. Fa'asar nabihi. Fa'asar nabihi naq'an. Fa'asar nabihi naq'an. Kemudian. Naq'an. Lisai'i. Lisa'yiha. Lisya'iha radiyatun. Lisa'yiha radiyatun. Pendek. Yaqulu ahlaktu malan. Yaqulu ahlaktu malan. Kemudian. Khalaqna zawjain. Khalaqna zawjain. Sadaqallahul azim. Banyak latihan ya, udah lumayan, cuman panjang pendeknya sering ketinggalan. Ya namanya juga belajar sama proses. Insya Allah ke depan diajarin tajwidnya ya. Nah, karena udah mulai kenal huruf nih.
Kalau dulu Iya. belajar tajwid belum kenal huruf nggak nyambung. Sekarang sudah bisa nyambung insya Allah ya. Iya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.